U Crnogorskom kulturnom centru u Lovćencu 22. marta 2014. godine svečanim programom i dodjelom diploma završena je treća po redu škola Crna Gora Moja Postojbina. Ispod sebe ima, okrenut zemlji svojoj ispod krova, duga razapeta na čelu, to je naš zavičaj. Rijeko u zavičaju, kada ne bude mogao da te pratim na tvojem putu, hiljade virova što vrebaju sjenke, kada ne bude mogao da te pratim, taj pjesak, te trave, te žile odnesi u tvoje zelene virove, u tvoje raskršće. Kada ne bude mogao da te pratim, tvoji vodopoji, tvoji gazovi, tvoje luke, tvoji studenci i tvoje pištalice, tvoje tigle i tvoji zeleni bregovi i tvoje crne ribe na trpezi. Kada ne bude mogao da te pratim, zaledit će se sa suncem. U moje ruke sad putevi stižu i sam zelen što gorom plovi i psi što laju na sjenku i žižu što je paukova mreža lovi. To su ruke što vidaju rane, to su oči pune crnog žara i brda što plamte u bezdane, iz kojih se dan i polje otvara. Stisnuti u svoju tugu parče svoje zemlje smo gradili i niklo je sve zasijano cvijeće, viđalo se po svakom našem licu, po svakom jauku, po tišini. Ona dolina tamo, to je moja dolina. Ona je puna dima, zvijezda i neba puna. Tamo gdje je početak, tamo kamen stoji. Tamo gdje je kraj, tamo je rijeka. Ona je puna neba i mraka, kao ruža. Na njoj su umirali i mir je mirisao. Iznad planine blizanci kao dva spuža. Ona dolina tamo, to je moja dolina. U mojoj dolini zvijezde se lijepo vide i munje su jasne kao bijela džada. Jedna dolina od pijeska, iz nje mi dolaze noćasovi mirisi od kamena i čistih ruža. Bližim se našem domu, sunce je sve bliže, sunce između ruku. U ime organizatora, đacima i njihovim roditeljima, obratio se istraživač crnogorske dijaspore Nenad Stevović, istakavši značaj škole u cilju što boljeg upoznavanja i jačanja veza potomaka crnogorskih iseljenika sa matičnom zemljom, kao i njen izuzetan značaj za nacionalnu emancipaciju crnogorske dijaspore. Nastavni program je obuhvatao predmete: crnogorska književnost, crnogorski jezik, istorija, geografija, muzička kultura i kulturna baština Crne Gore. Škola je trajala 5 mjeseci, a đaci su koristili udžbenike namijenjene za crnogorsku dijasporu. Diplome trećoj generaciji polaznika škole uručili su predavači, profesor književnosti Aleksandra Vučinić i profesor razredne nastave Gordana Krivokapić. Mislim da im je bilo lijepo u ovoj školi, nama je svakako bilo lijepo sa zdravom, pametnom djecom
koja su ispunjavala svoje obaveze onoliko koliko im je to vrijeme dozvoljavalo, ali su uvijek bili tu vedri i spremni da saznaju što više o svojoj matičnoj zemlji i o Crnoj Gori. Meni je bilo jako divno i s ovom trećom generacijom. Ogromna je razlika u godinama, ali čini mi se da smo je nekako fino nadomjestili. Pa voljela bih da se sjećaju onih prvih časova kada smo počeli da se bavimo ličnom kartom Crne Gore, pa do dinastija crnogorskih preko jezika, pokušaje da otpjevamo nešto, da nešto i nacrtamo i nekako mi se čini da je sve bilo prilagođeno njima i da su uživali, a nadam se da će oni to i potvrditi. Najviše mi se sviđa geografija Crne Gore i sada još više volim Crnogorka svi. Nakon časova provedenih u ovoj školi, Crna Gora je moja inspiracija. Trudit ću se da znanja ovdje stečena proširim jer sam ponosna na svoje crnogorsko porijeklo. Zato što sam naučila crnogorsku himnu i puno stvari o Crnoj Gori. U programu je nastupilo i Crnogorsko kulturno-prosvjetno društvo Princeza Ksenija. Školu Crna Gora moja postojbina organizovalo je Udruženje Crnogoraca Srbije Krstaš uz podršku Ministarstva prosvjete Crne Gore i Uprave za dijasporu Crne Gore.